Pomaže Bog. Ja malo sam bio bolestan, ali hvala Bogu sad je malo bolje. I nisam se oglasio odmah povodom ovih sankcija Siriji. Sad, kad je bio zemljotres, tek sam saznao da smo mi uveli sankcije Siriji. To ne mogu da shvatim nikako. Prvo, šta imamo mi da uvodimo sankcije Siriji? Ko smo mi? I kakve veze Sirija ima s nama? Ali to je nebitno. Mislim, ovaj kanal neće da se bavi politikom, ali se bavi srpskom kulturom, srpskim principima, moralom, a to ima veze sa ovim sankcijama. Jer nije srpski da se uvode sankcije. Sankcije su kukavički metod koje rade slabići, licemeri, lažovi, oni koji vrše neku propagandu da bi istjerali neki svoj cilj i interes. Zna se ko najviše ispašta za vreme sankcije. I mi smo imali sankcije. Sankcije su nam uvedene navodno zbog Miloševića. Međutim, mislim da Milošević za vreme sankcija nije oskudevao ni o čemu. Da je sve imao, što je imao i pre sankcija. A da narod baš i nije. Tako i ove sankcije što su uvedene ovom predsjedniku Sirije najmanje smetio predsjedniku, a najviše običnom narodu. Zato to nije ljudska metoda, nije časna, nije dostojanstvena metoda. I to ljudi ne rade. To rade samo one ljige zapadnjački. I trebali bi sve sankcije da se ukinu i Siriji i ja ne znam da još smo nekome uveli sankcije. Ako ima još nekoga da mi se svima skinu. To nije naša metoda. Ja razumijem, sigurno postoje pritisci zapadnih strana na našu državu, ali šta da im radim? Nije naš princip. Zamislite Stefanu Nemanji da neko se zapada kaže ajde uvedim sankcije. Ili caru Dušanu. Ili knezu Lazaru. Despotu Đurđu Brankoviću. Ili Karađorđu. Kralju Petru. Da li bi im uveli? Samo zato što ovi zapadnjaci hoće. Naravno da ne bi. Znači nije problem u stranom pritisku, problem je u jakom i časnom vođstvu naše države. To je problem. Ali ajde da ne bude samo da kritikujem. Evo da nađemo neko rješenje za ove naše vlastodržce. Može da se uvede neka stavka u zakonu ili ne znam gde već, da Srbija ne uvodi sankcije. Jer nije u skladu sa principima naroda. Eto. I kad im dođu sa novim zahtjevom, kažemo, oprostite, mi smo sve sankcije skinuli i naš narod ne želi bilo kome da uvede sankcije. Ni Rusiji, ni nikome drugom. Kako to da nismo uveli sankcije našim potvrđenim neprijateljima? Kako nismo Americi uveli sankcije? Kako nismo Austriji, Nemačkoj? Kako nismo Hrvatskoj uveli sankcije? Albaniji? Ne. Nego smo Siriji. Pazi bogati. Ne podržavam ja ni sankcije, ni nikome. Ali ja to čisto ovako pravimo paralelu. Gde smo to mi, šta mi to radimo? I velika je grehota da se sankcije ostave, da su se već ostavile sankcije, da se nisu odmah prvog dana zemljotresa ukinule. Velika je grehota. Velika je grehota. Zamislite
one ljude ispod ruševina čekaju, mole Boga da ih neko pronađe. Mada ko zna koliko ljudi ostalo tako zatrpano čekajući izbavljenje. A da je poslata pomoć, neko od njih bi bio spašen. I zamislite sad tu nepravdu koju smo mi naneli tim ljudima koji bi bili spašeni da smo im pomogli. To je greh koji vapije na nebo za pravdu. Ne bio im u koži ovima što su im uveli sankcije. Ne bio im u koži. Samo od tog greha da li će uspjeti da se operu. A kamoli druge stvari što rade. Zato kažem, ajmo da se donese neka stavka u zakonu da Srbi ne uvode sankcije nikome, da je protiv moralni čin za Srbiju da se uvode sankcije bilo kome. I to će vama na vlasti mnogo da pomogne. A i nama da spasimo naš obraz. I da ne grešimo našu dušu običnog naroda s ovakvim odlukama bez veze. Srbi dok su se tukli sa Bugarima, ne znam koja je to bitka bila, ali ja sad iz glave vadim podatke. Dok su se tukli sa Bugarima, stigla je pomoć iz Crvenog krsta iz Švajcarske. Stigla je pomoć za Bugare. Međutim, jedini put je bio kroz taj u kom smo se, da kažem, tukli, u kom je bio front. I Srbi su napravili prekid paljbe da bi se izbjegla humanitarna katastrofa u Bugarskoj, jer je bilo mnogo ranjenika, bilo je mnogo gladnih, nisu imali namirnice, sredstva za previjanje, za prvu pomoć. Srbi su napravili primirje nekoliko dana da se pomogne Bugarima, da se zakrpe, pokrope, priberu, pa nastavimo da se bijemo. To je srpski princip. To je srpski princip. I srpski vojnici su hranili Švabe dok su se prevlačili preko Albanije. I Srbi su umirali od gladi, a su i zarobljenicima davali da jedu. Toliko koliko su imali. To je samo par primjera srpske časti i principa. A ovo, uvođenje sankcija je nedužnom narodu. To nije naše i mi sa tim ne želimo da imamo ništa. Mislim da je moja poruka bila savršeno jasna. Ostajte s Bogom. Svako dobro želim.